abakobwa wa mbere atwara miliyoni 8 ariko mu bagabo wa mbere twagikomeye cy'amahoro atwara miliyoni 10 n'ebyiri. Akaba rero aruko bimeze kabisa, akaba aruko bimeze. Dufite n'abantu benshi cyane badutumye kugira ngo tubatumikire. Ndabona Prime Life Insurance, ndabona Action College, ndabona Kasesa Golden Technology Limited, Root Investments bakora B1 Gin, yo bita Maison Saint Joseph Limited, ndabona UN General Supply, Madras Materials, Star Traders, Zabu Media ndetse na Amazing Tools Company Limited. Abo bose turaza kubana muri uyu mukino. Mpira nyuma gato cyane, abari baracyafite pira muremure cyane ku ruhande rw'ibumoso gwangana mutwe kagiye umupira ukuramo. Attention, pira gato mu kibuga. Attention, Kevin umupira baramutwara. Attention, umupira kwa Watara, ambukiranya umurongo wa kabiri. Watara n'abasigo, Watara mu ruhande rw'uburyo. Attention, Piero Cenga Watara, goal! Siguta Gin, icyanga kidahusha icyaka. Gol, 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 gol! Jibril Watara, Piero Ibrahim Dani. Ndacari wanje mu rugo ndaryamye, cyangwa nageza muri stade ibintu biri kuba, ibi mbona ndi kwibonesha amaso yanjye, cyangwa ndacyasinzira ni mu gicuku, ni mu nkangura mumbwire niba uyu mwatakabaho. What a striker! What a striker! What a striker! Niba kubwira ko amafaranga tumubona abaho neza, dore ngiki cyo babivuze. Mwana guturuka Wagadugu muri Burkina Faso, mu gihugu cy'abantu b'inyangamugayo, afatiye umupira mu kibuga cya APR. Jibril Watara yariminye abakinnyi ba Rayon Sport bagera kuri 5 yahuye nabo mu nzira, yambukiranya umurongo abanyabyibuga kabiri ashorera baro, yinjira mu rubuga rw'amahina, yarimina umudefenseri one on one n'umugardiye, amushota icyo bita premier potashyira mu izamu. Iba abazungu babyita ngo ni solo goal, ni igitego cy'umuntu ku giti cye. Ni handi uvuga ngo singombera ntabaza nta muntu nkeneye kumfasha. Ni handi uvuga ngo let me do it by myself. Ni handi uvuga ngo let me carry the club on my shoulders. Ni handi uvuga ngo reka nyiterure APR nyitwara ubwanjye. What a goal! What a strike! Mbega ubwenge, mbega ubuhanga, mbega ikinyuranyo cy'abataka mani ishobora byose. Kenshi Rugangura nagarutse kuri APR n'iki kwe gukora ku ishoramari ry'abakinnyi bakomeye. Aya maso yabonye Jimmy Gatete muri stade, aya maso yabonye Basiras muri stade, aya maso yabonye uwo bita Bwana Joseph muri stade, aya maso nayabonesheje René Sopre muri stade, aya maso nayabonyeje Chuke Pamusoya na Victor Nyirenda muri stade, aya maso yumvise Jirenda Gano yogezwa kuri Radio Rwanda, aya maso yongeye kozwa no kwishimira ko mbonye rutayizamu ukomeye. Confirmation Cheikh Jibril Watara, ndabyo nize ibi birenze ukwemera amaso narabona bene ibi ngibi. Umwataka ukomeye, umwataka udashidikanywaho, ustepinze ini kuri finale muri Grand Rendez-vous. Vraiment félicitations, APR kimwe Rayon ubusa. Yes, akarakomeze rero iminota no 8, igitego cyiza kabisa kiryoheye amaso cy'ubuhanga. Pasi nyuma gato cyane kwa Yunusu, iki ni igitego cya APR. Attention, nago kigaruka, goal! 1-0 APR, 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 1-
Siguta Gin, icyanga kidahusha icyaka. Gol 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 Gilbert Barafindo Piora cya kabiri. Bakoze icyo bita kontra-atake ya kasamutwe, bamanutse mu buryo kabisa wagira ngo ni ingabo za zindi zigiye kubahoza kabisa igihugu. Bamanutse rimwe, nta mikino, nta mishinyiko, nta brage, barakaye cyane, amasura yabo bayakunje, bayegeranyije, tushe zitarenzanye kuva ku izamu rya APR begera ku izamu rya Rayon Sport. Umuvuduko bagenda nk'indege za drone za zindi zitagira pilote. Mugisha Gilbert barafinda ati Rayon Sport warandeze n'ibyamuhaye kumenyekana, ariko aha ntacyo nagufasha, nta nubwo nanakubabarira, kuko nanjye nkeneye kwandika izina ryanjye, nkeneye kongera kwigarura icyizere, nkeneye kwereka APR ko itanyibeshyeho. Umutoza wa national arandeba, ndi imbere y'abantu 45,000, Rayon Ngirente ari wo uri mu mwanya wanjye, wakora iki? Ngerezamo kabisa igitego cya kabiri cyiza cyane ndani impande ebyiri za APR zikomanga mu izamu rya Rayon Sport. Igitego cyiza cyane cya Barafinda gisanga icya Djibril Watara, epi yara 2 Rayon Sport ubusa kabisa. Iminota 32 APR 2 Rayon Sport ubusa ku ikipe ya Rayon. Igitego cyiza cyane kabisa, counter attack y'imiriro, manuramo pasi hatari kabisa, pasi ruhemure etonaswe n'inshuti yakadasohoka Barafinda, nta wundi yitwa ruboneka rukuba inkondo. Abakinnyi ba Rayon bose sinzo bari bahungiye twabakiri imbere, bagiye muri kona batinda kugaruka, abasanga aba bahungu bakorera imbere rero babasoje kabisa. Attention ku ikipe ya Rayon Sport.